Ispred spuštene zavese na pozornicu dolazi jedan stari guslar, odeven u crnogorsku narodnu nošnju, u ruci nosi gusle. Pokloni se publici, seda na jednu malu tronožnu stolicu, zagudi i zapeva. Mili Bože, pomozi mi daha, pomozi mi vido smoći, pomozi mi slikovito reći, ne onako kako drugi žele, ne onako kako podlost hoće, već onako kako to bijaše, kad Srbija danak tebi plati, ne žaleći tjelesne mišice, ne žaleći pjenušave krvi, da prolije na Golgoti srpstva, da bi Srbin do vijeka živio. Vidovdana 6987. godine najezdila silna vojska turska, najezdila iz žute Azije, sve je zemlje ko travu satrla, tu ne bješe ni jednoga kralja koji Turke moga nadjačati. Cijela se Evropa prepala, te najazde islamskije hordi, koje vodi silni sultan Murad sa svojih ljutih janičara, gdje god da su Turci prolazili, ostavljaše plamen iza sebe, dok nadveše na carstvo Dušana, al Dušana više živa ne bi, već njegova raspala država, raspala se bratskim pohlepama, gdje brat bratu bješe omrzao, gdje Srbija bješe uvenula, ču se Murad bješe nasilio, da pohara što na putu stoji, da bi prodro u srce Evrope i zauvijek Krista zapalio i za navijek ponovo razapo. Al se Murad grdno prevario, pred njim stoji jedna mala vojska, preostala Dušanova loza, car Lazar miljeni gospodov, pa mu pute hoće preprečiti, a Murad se kao da ne plaši, već Srbima poruku poslao, da prodaju ključeve od grada, gdje duh Boga Isusa vlada, u zamjenu za nekog Allaha, kog Muhamed u pustinji spozna. Guslar odlazi sa podijuma. Zavesa se podiže. Prikazuje se dvorska sala cara Lazara. Car sjedi na prijestolu, iza kojeg se nalazi ogroman grb sa dvoglavim orlom i krstom sa 4 slova SSSS, što znači samo sloga crpstvo spašava. Pored cara sjedi njegova supruga, carica Milica. Jedno drugo ljubazno posmatraju. Iza ulaznih vrata začuje se jak glas. Car i carica upru pogled u tom pravcu. Glas turskog vazala. Pustite me unutra, nema šta da krijem. Poruku sultana Murata samo caru Lazaru u ruke predati smijem. Glas vlastelina Crijepa.
car se ne smije uznemiravati. Poruku predaj nama. Glas turskog vazala. Samo caru Lazaru, tako mi Allaha, ovu knjigu predati smijem. Car Lazar gromko. Kakva je to graja, kakva je to dreka, ko je to što moje ime ko grmljavinom trese? Kroz vrata, gdje stoje dva vojnika naoružana kopljima, pojavi se jedan srpski vlastelin Crijep. Pokloni se pa veli: čestiti care svih nas Srba, jedan Turčin pred vratima stoji, u ruci ima knjigu za tebe, tvrdi da je od mrskog Murata. Car Lazar: je li to vazal ili obični Turčin? Otkud mu onda taj govor naš, kad služi nevjernike? Uzmite knjigu i dajte mu jeste, ali ne puštajte na moje oči nikog ko Hrista mrzi. Vlastelin se pokloni, odlazi napolje. Posle nekoliko trenutaka vrati se nazad, noseći pismo koje je smotano u krug. Car uzima pismo, razvaljuje pečet i onda čita u sebi. Vlastelin se udalji na stranu i strpljivo čeka. Carica Milica pogleda u Crijepa upitljivim pogledom. On sleže ramenima, davajući joj mimikom na znanje da ni on ne zna šta je posrijedi. Iza bine čuje se zvuk gusala, pa onda glas guslara. Care Lazo, Srbije glavo, predaj ključe tvojega Kruševca, primi vjeru Muhameda sveca, poštedjet ću i tebe i druge, da zajedno u ime Allaha put Evropi islamom krčimo. Ako mi se predati nećeš, onda dođi na Kosovo ravno, da oružjem vjere okušamo. Guslar učuti. Car Lazar pogleda nagore. Prekrsti se 3 puta. Promrmlja neku molitvu, pruži pismo carici Milici, kojega poče u sebi da čita. Car se ustade i poče da šeta po sali. Naposljetku zapovedi: Crijep, pozovi zbor vlastele. Vlastelin se pokloni i napušta dvorsku salu. Car nastavi nervozno da šeta tamo vamo. Zavesa je spuštena. Začu se glas guslara. Pozva Turčin sokolove tiće, da bi krila svoja potkratili, da bi omče na grlo stavili, da bi islam vječno poslužili i nekoga muha pustinskoga, mjesto svoga jedinoga Boga Hrista primili. Na pozornicu dolazi stari guslar, odeven u crnogorsku narodnu nošnju. Umjesto gusala nosi puško mitraljez preko ramena i vodi klinca, držeći ga za ruku, koji je obučen u crnogorsku nošnju, a na glavi nosi srpsku šajkaču. Klinac počeo da peva. Mi ponovo Srbi u ropstvu čamimo, komunizam s poturicama moramo da zbacimo, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Svi u glas. Mi ponovo Srbi u ropstvu čamimo, Tadića i Šiptare moramo da zbacimo,
da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte.